polisi yakwata abasigazi bashatu ababire nashoma nabo abo kuteekateekwaho kuba nibo bamwisire na n'okuhweraho polisi okucondoza. Nikigambwa ngu omusigazi ogu Godwin abaho ow'emyaka 22 y'obukuru kandi obire nakora ebibuuzo ahari St Evelyn Health Training Institute ekiro kya busheshera izooba bamwitiire ahabire narara deero omubiri gwe bagukurra bagunaga hagati y'ekishaayi omuri Kakiika Mbarara City House. So twahikayo bashanga he was murdered. Abana kutera mutahi wabo ninteekateeka ngu kintu cyo kugira ngo babaryo mu state hurire abana abakoresa ebitokoza bwongo abakoresa enzayi itwe nkabe kikatwamente ya director w'ishomero aje tugambira ko yamubinjire no kwa bene atura bizangwe bamuhereza no kwa bene atunga beno abaziire be nibagamba ngu bagwerwa akagwe bwa nyuma yo kubagambira ngu mutabani wabo aitsirwe kandi obwe bamwoheriza ishomero. Kuhika ahaferi nshanga yo mukishayi ariho omushanano gumutera ise twatera umupolisi mukuru akatera abambarara bakija bakakira omutumbi ekihangwe kizibune n'obuvunanizibwa nimbuteka ari director ninga shayi ishomero abokuba ishomero agahati nibende sente batakitubanja miliyoni 1.95 muhera konko mwana bakamushohoza mwana yagenda yaza kwepangiza yabe narara. Abantu bashaba government okubahwera bakatunga oburinganiza na nokongeraho oburinzi bw'abana b'amashomero. Amunagijwire banyenda sente babatakumbanja konke kirungi ababitwakwata tuzagumiza mu nisha ba government abantu abo bakwata yongera kubacondoza buri muzira kwatweho government ekishomese buri muzire ahano mwana wa mutahiwe necha mazima ntumanya abaho Godwin n'omweegi witu bitu ombere by'ebihuire akija yagera hemicwe mbi yo kunywa amarwa neyo kutoroka hishomero nkoko ishomero mu kugira ngo reka tupanishinga omwana base ku reforming arigemu twamuhereza suspension. Polisi yakwata abeegi batahibe bashatu ababire natura nabo abo kuteekateekwaho kuba nibo bamwisire obwo kucondoza kuri kugenda omu maisho. Aha bwa TV West and Elias Rutugusa.